Ni Kayumba Nyamwasa umwe mu basirikare bakomeye cyane bahoze mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Kayumba Nyamwasa aherutse Kinshasa muri uku kwezi kwa Nzeri 2024 aho yahuye n'abayobozi b'umutwe wa FDLR mu bikorwa biri mu mugambi mugari wa Perezida Felix Tshisekedi wa RDC byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni inkuru yasohotse tariki 27 z'ukwezi kwa 9 2024 yasohowe n'ikinyamakuru Akadomo.com cyandikira imbere ku butaka bw'u Rwanda kiha mutwe ugira uti Kayumba Nyamwasa i Kinshasa mu mugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo guhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe yageraga kuri iki kinyamakuru nuko muri Nzeri Kayumba yakoreye urugendo i Kinshasa muri RDC ahura n'abayobozi batandukanye mu mutwe wa FDLR nyuma y'uko hari hashize igihe Perezida Felix Tshisekedi atangaje mu buryo bweruye ko yiteguye kwiyunga n'uwari we wese wagira uruhare mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Kayumba washinze RNC niwe wagize uruhare mu gushinga ihuriro rya P5 rigizwe n'imitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iri huriro ryahozemo imitwe irimo nka Amahoro PC, RNC ya Kayumba Nyamwasa, FDI Inkingi ya Madame Ingabire Victoire Muhoza, PSB yakuri igice cya Maître Bernard Ntaganda na PDP Manzi. Gusa kuva ryashingwa ryagiye ricikamo ibice kubera ibibazo binyuranye. Umutwe w'iterabwoba Rudurunana wagabye igitero Musanze muri 2019 kigahitana inzirakarengane z'abaturage 14 warushamikiye kuri iri huriro rya P5. Amakuru yizewe avuga ko hashize igihe Kayumba Nyamwasa afitanye imikoranire ya hafi na Africa Toneste Misago ushinzwe ibikorwa bya FDLR mu gice cya Afurika y'Amajyepfo na Alphonse Munyarugendo ubarizwa muri Mozambique. Muri iyo mikoranire na FDLR Kayumba Nyamwasa afashwa bya hafi na Etienne Mutabazi nawe wahoze mu ngabo za Habyarimana. Mutabazi yigeze kuba umuvugizi wa RNC muri 2019. Mutabazi Etienne yanabaye muri komisiyo y'amategeko y'imyitwarire mbonerabupfura mu mutwe wa RNC ya Kayumba Nyamwasa, ndetse muri 2022 yigeze kumvikana avuga ko FDLR atari ikibazo ku gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa kandi ko umunsi ku wundi Kayumba Nyamwasa avugana na Major Gaston Yamuremye uzwi nka Victor Byiringiro uyoboye umutwe wa FDLR muri iki gihe. Muri iyi gahunda nshya ya Bwana Kayumba Nyamwasa, Misago ashinzwe guhuza ibikorwa byose bya FDLR ndetse niwe ugira uruhare mu bukangurambaga bwo gushaka abajya muri uyu mutwe n'ubwo gukusanya imisanzu. Munyarugendo ukorera ubucuruzi muri Mozambique ni umugabo winjiye mu gisirikare cya Habyarimana mu mwaka wa 1989 kimwe n'abandi barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda abarizwa mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Azwi ku izina rya Monaco Dollar, avuka mu yahoze ari komine Satinsi mu ntara y'Uburengerazuba. Avindimwe na Colonel Anatole Nsengiyumva wahamijwe ibyaha bya jenoside mu mwaka wa 1994. Munyarugendo yari ashinzwe ikoreshwa ry'intwaro nini mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Yanabaye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Pweto. Urugendo rwa Kayumba Nyamwasa i Kinshasa rushimangira umugambi mugari wa Perezida Felix Tshisekedi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko yigeze kubitangaza ubwe. Mu Kuboza 2022 Tshisekedi yagize ati Abanyarwanda bavandimwe bacu ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe, bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore. Abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza abayobozi babasubiza inyuma. Kuva icyo gihe yarushijeho gukaza imikoranire batavuga hamwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ahera kuri guha intebe umutwe wa FDLR akomereza ku bandi bahunze igihugu cy'u Rwanda nka Eugene Richard Gasana. Yemeranyije na Gasana ko aba muzabikorwa abantu bari muri gahunda zigamije guhuza imbaraga no kunga ubumwe mu mugambi wo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Si ibyo gusa kuko hashize iminsi mike hagiye hanze inyandiko ku itariki 26 Nyakanga 2024 yashyizeho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi Anthony Kinzo Kamole igaragaza ko leta ya Kinshasa imaze igihe mu biganiro na guverinoma ya Niger kugira ngo yohereze muri RDC Abanyarwanda batandatu. Abo ni abakurikiranwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda. Bamwe muri bo bafunguwe nyuma yo kurangiza igifungo bakatiwe ubwo bahamywaga uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 n'abagizwe abere barimo Capitaine Sagahutu Innocent, Zoneme François Xavier, Mugiraneza Prosper, Nteziryayo Alphonse na Gero André Zigiranyirazo Prote n'abantu bari bakomeye muri leta ya Habyarimana yateguye jenoside. Muri bo babiri bahoze mu nzego nkuru za gisirikare nka Major François Xavier Zoneme warushinzwe urwego rw'ubutasi bwa gisirikare na Capitaine Innocent Sagahutu wari umwungirije. Zigiranyirazo uzwi nka Zedi yari muramu wa Perezida Habyarimana akamusaza hagati ya Habyarimana. Colonel Nteziryayo we yayoboye ishami rishinzwe imyitwarire mu gisirikare mbere ya jenoside military police. Abaprefe wa Butare mu gihe André Ntagerura na Prosper Mugiraneza bahoze muri guverinoma mu gihe cya jenoside. Aba bose nibo Tshisekedi akomeje gukusanya kugira ngo bagire uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko iki kinyamakuru cyakomeje kugenda kibigarukaho.
Hanyuma tariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri 2025 umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yatangaje ko ibitangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo byatangiye guha urubuga Kayumba Nyamwasa wamaze guhamwa n'ibyaha mu Rwanda bihamya neza umugambi iki gihugu gifite wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hashize hafi icyumweru umwuka utari mwiza wubuye hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo bitewe n'amagambo ya Perezida Cyril Ramaphosa wavuze ko ingabo z'u Rwanda RDF ari inyeshyamba ndetse agahakana byinshi cyane mu byo yaganiriye na Perezida Paul Kagame ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Afurika y'Epfo SANDF zirenga 1500 ziri mu butumwa bwa SADC zifatanya na FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe nka Wazalendo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu kurwanya 23 iharanira uburenganzira bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo muri RDC by'umwihariko mu burasirazuba. Imibare iva ku rugamba yemeza ko SANDF yafushije abasirikare 14 mu mirwano yabereye mu bice byegereye u Rwanda, ariko Perezida Ramaphosa yabwiye mugenzi w'u Rwanda ko barashwe na FARDC aho kuba M23. Kuva aya makuru yajya hanze, abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo bashyize guverinoma Ramaphosa ku gitutu itangira kwisobanura isiga icyasha igihugu cy'u Rwanda. Ikinyamakuru Newsroom Africa cyo muri Afurika y'Epfo cyihutiye guhamagara umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron asobanura uruhare rw'ingabo za SANDF mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa RDC hafi y'umupaka w'u Rwanda, ariko mu gihe gito icyo kiganiro kirasibwa ahubwo bashyiraho icyo bagiranye na Kayumba Nyamwasa aharabika ubuyobozi bw'u Rwanda. Yolande Macron ku itariki ya 2 Gashyantare 2025 yije kuri konti ya X yatangaje ko gusiba ibyo yavuze kuri SANDF bagaha urubuga uyu mugabo wakatiwe n'urukiko rwa gisirikare adahari igihano cy'igifungo cy'imyaka 24 ari uguhamya umugambi mubisha Afurika y'Epfo. Ati turabasaba gusobanurira abaturage impamvu ingabo zanyu ziri kurwana intambara ya Felix Tshisekedi, kongera guha rugari uyu munyabyaha ushakishwa n'ubutabera ukingirwa kibana Afurika y'Epfo n'indi gihamya umugambi wa leta yanyu wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ingabo za SANDF zifatanyije ku rugamba na FARDC na FDLR bifite umugambi wo gutera u Rwanda ndetse no guhirika ubutegetsi nk'uko byagiye bitangazwa na Perezida Felix Tshisekedi mu bihe byashize, bikanahamywa na bamwe mu bagiye bitandukanya n'imitwe yitwaje intwaro irwana mu ngabo za leta. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwara Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kubwira CABC ko nubwo Afurika y'Epfo n'u Rwanda bidahana imbibi, ingabo zayo nizifatanya n'abashaka kurugabaho ibitero ruzahangana nabo. Kayumba Nyamwasa uyobora umutwe wa RNC yahamijwe ibyaha n'urukiko rwa gisirikare adahari ku itariki ya 14 Mutarama 2011. Ibyaha yakoze birimo gushinga umutwe w'iterabwoba, kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kutubahiriza amategeko n'ibindi, nyuma yo kugaba ibitero bya grenade mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye muri 2010 byahitanye ubuzima bwa benshi. Raporo zitandukanye mu myaka ishize zagaragaje ko Kayumba Nyamwasa yari yaratangiye kwegeranya abarwanyi mu burasirazuba bwa RDC mu mugambi wo kuzatera u Rwanda. Macron ati ntituzatuma ibyo bibaho. Hashize igihe u Rwanda ruhamya ko ubwirinzi bwashyizwe ku mipaka iruhuza na RDC butazahava mbere y'uko umutwe wa FDLR urandurwa, ndetse ngo havanweho imitwe y'ingabo ishaka kurungabanyiriza umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko u Rwanda rutahwemye kubigarukaho inshuro nyinshi cyane.